झुल्किरहेछ बढिरहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु साथसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो साथसँगै उडिरहेछ बढिरहेछ फिजाई पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति हे उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खना बोला जुठ्यागु चाचो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमन कति मते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक Bania Gufo Swam Swapi Bari Jane Ka Shezaka Makhu Deka Mijipi Chadu Hai Dar Mein Chadu Hai Bhasin Chadu Hai Bhajne Samar Bungu Swaya जोजोलोपा समडानिटी संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफटिको मेगाहर्ज नियनसना दिपिङ सकला इनानी भाजु मेजु पिन्ट दुनुगला निसे लस्को सियानसना ठुगु ज्याजो उडासो ज्याजो सिख सिकपिनि ज्यान्या कामी बिगिन तुलाधर ठोक रेडियो उपत्यका चैनल सफटिको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो खत उडास अब चैनल उडासो ज्याजो या सचिव नेपिङगु ज्याजो जना ठौन दि सिकपिनि हने पोइटिनो गुल हरेक बुधबार सिकपिन उडास समाज न्यबोया रेडियो उपत्यका चैनल सफटिको मेगाहर्ज परिकल्पना ठुको ज्याजो मध्यको चिकपिस निनवै जना दिगो ज्याजो खट ज्याजो उडास चासा ज्याजन में न्याबले थे ज्याजो शुभारम्भ या पाके उनी सबको निपु सुंगो अलि लोको भागो में अलजिटो में सकला उडास ज्याजो निना सुना दिपि निना मी भाजो में जुपिन्द देशना सुनागो जुल ज्याजो उडास छंगु जिगु माया रत्ना छंगु छंगु जिगु माया रत्न देवो बिगु वरदान माया रत्न हे माया रत्न
मुसु मुसु नीला छन्त यम धक्काले धुन माया रत्न मुसु मुसु नीला छन्त जिगो जोबन बिधुन माया रत्न छङ्गु जिगु माया रत्न देवो बिउगु वरदान माया रत्न हे माया रत्न सम्पत्ति न छङ्गु लागि मुङ्के धुन छहे जुला जिगु जान छहे जिगु माया रत्न दुःख पीडा गुलिन दु छत्ती मन्त तन्के धुन छहे जुला जिगु प्राण छहे जिगु छङ्गु जिगु माया रत्न देवो बिउगु वरदान माया रत्न हे माया रत्न छङ्गु जिगु माया रत्न नुग्ले तोने सुचके धुन माया रत्न स्वान छङ्गु न्ह्योने तनावन दुखे दुखे लुया चोन छङ्गु जिगु माया रत्न छङ्गु जिगु माया रत्न नुग्ले तोने सचके धुन माया रत्न छङ्गु जिगु माया रत्न देवो बिउगु वरदान माया रत्न मुसु नीला छन्त जिगु जोबन बिधुन माया रत्न मुसु मुसु नीला छन्त यम धक्काले धुन माया रत्न नेपसुंगो लोगो हागुमे रुकाहना चिका चिकमेन लस्को सियाना छना ज्याजो खतल उडासा जिखा चिकमन्त्या न्याका नै बिगेन लादर अवश्य न उडासे ज्याजो या ठौं जि सच्चिव नेन्यागु ज्याजो जना पनि न्याले होइ चुनको जुल ज्याजो उडासा थासा त हरेक बडो बार सुतसे चटेटा इलो निसे गुटेटा इ तक जि बिगेन लादर लिसे निना होइ चुन दिगु ज्याजो खत्ता सिले टुगु ज्याजो उडासे मा ज्या बोया भिडियो पत्रिका छैन सफलिको मेगा हरजा परिकल्पना कठ न्याना तुगु ज्याजो ला सिकना सुएज अवश्य न उडासे ज्याजोले युपा है चुनौडु ओ युपा चुरासिने तिज उडा साहित्य उडा गतिविधि उडा बाख विभिन्न उडा गतिविधि नेबे चुनौडु लिसे उडा समाज न्याक वे छु उडा विधि विवाद खन सब ठुकु ज्याजो मार्फत आ नेबे चुनौडु जुएज ठुए जुले थिउ दिस तम मेम प्रस्तुत टाइटल ठुकु ज्याजो सँग थाहा भेटे बिल वेका खर लोचन तरफ लाद ठौ दिस वेका पाखे सिकमिन्ट छ वन नेपु हो ए पुगु बाख निगेको थियो लोचन तरफ लाद राखेर वेका साहित्य खेले न्यामो व्यक्तिलाई जुएजले ठौ वेकै स्थले वेकन निका दिगु बाख नेने ठुए ज्याजोले नक्ले कापांगु बो ठौजी नेपाल भाषा साहित्य आधुनिक बाखौं विधा बाखौं चमी मध्ये डक्ले नापाम अले नेपाली भाषा साहित्य न नापाम बाखौं चमी कठ मसिका दुम मोटी लक्ष्मी उपासिका जुयो बाखौं थन्या वेटन उडो मोटी लक्ष्मी उपासिका जी अटिक हनी बहम कवि केसरी चित्तधर हिजे जुए के ख वेकल बाखंजको मखो कविता निबन्ध प्रबन्धन थागु चोसन्याका दिगुडो
वेक मोटिलक्ष्मी उपासिका जुया मसीका टगो कठये दु वेक छम विपස්සना या सादिका न खसा छम शालीन व्यक्तित्व कठ अले छम नेतृत्व दाई भूमिका न याके फुम छम अटिक हनि बहम जी मेजु ख आ जी ठो बाखौ वन्टेनागो वेक या 2001 साले पिडंगु लं बाखौ ख गुगु बाखौ धर्मदूत पत्रिका प्रकाशित जुगु ख आ वनिगु सूर्य लं बाखौ छि गन्झागु तटा बिहारे वन्टेना छि गन्झागु मेजु जिन बिहारे वन्टेना उख ठौला अष्टमी उपासना दिगु जी मखला मेजु मखो ठौ ठछि वनि मखन नत्र अष्टशील कया वनि जुगु ख छ्या पञ्चशील जगसाङ क्या धर्म श्रवण या ढका याक न ज्याजी सिडेका वयगो छ्या अष्टशील क्या त ठछि वनि माला मजु तटा माजु पिसौ छुडाई उपासना चोनिगु जुसा जगन जिलका अष्टशील क्या भचा मछिने न फुख तर गु प्रकार गुगु सिल्या निन्ति छिटा मछिनिगु ज्याजुनले मेउला फुक हे छि बानी लिसने मजुगो छटा ढास साफ हे मछिल्या जिला अञ्चना अष्टशील काय मननी माजु पिन्तरा ढाहे छागु मखो बरुसिले मकैका छ्या उखुनु जिम पौ मेजिया त फे मवन का जिम माजु ब बियोगु छुडा जिला आटक ज्ञानिका छा उपासना चो मेसित न भेउ डाल्लाले वो उपासना चो मगा मसु उखुनु छु उपस्थित दिन न मखो वया ढासा बिहारे वया खुन छन अष्टशील हे कयावन लगा अष्टशील कयावन उठे खोस टाया छा खोल्थे ढका सोनाला माजो बरा सुठन सेने फको सोफा नया उपासना चो नगा टोचना भेउनी मखो टाइ मक छ ठौ छुदिन लगा उपासना चो नगो छपी बटे मचा उसामरो भे छे जुगु मखो कोसा बिगु फे मौसी जुगु मखो का महु परा जी हु टाइपले वनि मा टाइम जुलका मखला छ तका जन गे जंको बोबिया जन बहुम डास खोया जन उकि जिला अनछे जना सिलका मछाबा अठे मखु मेजो मसुनि पिण्ड बालक ठुइक कना चित्त बुझे यामा मुख्य न बचन बालकीमा झित सेंकी मन भिंकी मन ठोय मोटु ख गुमसिन बचन रुपी टिसाटिया टगुडु वयाट मेगु छुन टिसायागु आवश्यक मरु गु खन्निटी न ढया टगुडु बचन बालक ढासा गुगु नाइसी चंगु बचन प्रज्वलित गुमिहे न्याकी मफैगु पासान रिटे याट न न्याक बिफो उकि बचन बालक गुलिहे उद्योगयामा ठुल जग मखो ठकाली पिन न्यनि खलागु कोकाली पिन न्यनि खलागु ठन बालक सिकतेमा ठकाली पिन नाप खलाटा अवस्था विचारियामा थम फक्को ठकाली पिनि सेवा सुश्रुवायागु सुखे टंचाया ब बिउसा नम्वासी चोनि फेकिमा खुशी जुयाचंग अवस्था खलासेकिमा खनल्याट न नापायगु वो आयगु ठुक्टन गा मिले याना केनसेकिमा गठे उपास ठो शब्द उपस्थित शब्द या हे मेगु रूप ख उगु उपासन चोनि खुनु अष्टशील दशशील आदि पालन या मागु छि फुलांगु अष्टशील अशोका वदान आदि अनेक सफुटी न मडुगु मखो छि हे यो सिजक लिबाको पालो यान चोन खसिबे नत्र उपासन चोनि बले लिबाक हे पालो या मा तैगु छु ग्रन्थे न प्रमाण दुगु मखो ठजागु खनल्यासे कि माका मेजो मखो तटा आमते खला ब मखो जिम्माजो सिकपिन माजुला साफ हे भिन्थे मखला लोके भिंगु म भिंगु दैचुनि स्वाभाविक हे ख अचन मुख्य खठनी भिनिमाका लोके ढासा करपिण्ड भिंकेट अफु ठट ठम भिंकेट साफे ठाकुए चुनेगु गठे करपिण्डको ख्वाले हाक किन चुन ढासा ठम वयाके हाक ख तर ठके हाक किन चौस ठम खनिगु मखो अठे टु ठगु डसेट न ठम टु खंके ठाको उकि छिस मस मस्युगु ख भिच्छु गुरुपिण्डा वना न्यौनिमा यदि वनि मला ढासा छेटु चना जुसा ससको सफु सोन सोय चुन्जु ठौकनेला छि बौद्ध धर्मयागु सफुटैगु अपलन सोयगुडो छु छि सफु मसोयाला मेजो छुया तटा जी आख हे मससा सेना कया तिसरे आ नन लानी नि छि गोरो डटा जिला चिन्जारो तिन डटा तर छुया मचाट निमनिमडु छेयागु जानी याला मचाटे सुसा कुसा नि याला जिंगोबले आख से कि फै
ठोहेला छिगु चाला मजे चंगो फोंकेगु गन नापा विवाह नि याना पासे क्यांका बिगु आ न्याउसा वन नगु खलान चनाइ छु प्रयोजन दुगु मखो आवनले खुन चिसन लिपाया सुधारियागु स्वेमल मुख्य न ठगु कर्म सुधार जुइगु उपाय यामा जिजा छुए मसुता दा आमते कर्म सुधार दाइगु न कर्म सुधार यागु तइगु मबि गुजाटो तेगु भीम गुजाइयागु नियम सील ल्याटो बालक पालन यागु स्वेदिस ठोल्लो ख गुगुल छित बिहारे वन त वय चना वहे ल स्वयं विन वन जो भिखेले मे सो वन जो हान मे था गामे वा देसे ठोल्लो गन्टक थन चंगु अन्तक यदि छिपि वन दास वन फो अठे टु ठो सील न छगु प्रकार लहे ख तर ओले बालक वनसेकीमा यदि ओले मसल ढाव सीले चना दादा अभिमान पापियाना दुसिले लाउले कि सील कया छे कलह या मजो हान सील देगो काजो कया गागो मखो मुख्य न पालन हे या माउ ख यदि जी सील कया मनगा टरन छुपक्या वो पंचशील ज काम जी अष्टशील काम वो अष्टशील काम जी 10 शील कया मनगा फुर्ती जग यान जन ढासा ओ या त सीलवान ढका टाइमको सीलवान बिनिगो गुण हे नम्र जीगो ख गठे फल से चंगु सिमा फल कच्चा जुको कोको अछुना जुनी फल मरुगो कच्चा कोछि फैमको अठेटु सील परिशुद्ध जु मजु न सिकेमा तर ठटे ताव करपिनिगु सिगु सील्या त शुद्ध जु मजुरगा कोखि जुइ मागो केवल ठगो सील परिशुद्ध जुला मजुला ठौजी का काय वाक चित स्वेत हानिया न दुला ढका सुएगो ठौजी ठोसिल कया ठोसिल जी बालक पालन जुला मजुला ठेगो खन्याप्ले लुमंका चोनि मागो ख यदि न्याप्ले लुमंका चोनि मफ्ट ठासा बनी डेन्टेका छुंजा दैगो मखो उगु समयले ठम निछि यानगो भिंगु वा म भिंगु प्याकन लुमंका स्वे फेकिमा अले गुगु भिंगु जायानो ख उक्या द सदा ठठे फेकिमा रा आसिका यागो यदि मबिंगु जायानगु डट्टासा आवली या मखठरका प्रतिज्ञा यागो यदि सील जग कया परिशुद्ध जुइको सील पालन मया डट्टासा खाइ बसी सय चौंगे सिकन निरर्थक जी खाइ बसीला नै बेले खाइछि चौसा वास या त जो तर सील अपरिशुद्ध जुइको चोनचोनेगो विश्वयान मजो छ्या ढासा बिसनला सिनाजको वनी तर सील अपरिशुद्ध ढाओ उकियागो दुर्विपाक फल सिनाली अपाय दुर्गति यंकी उकि मैजो मुख्य न ठगो सीला त परिशुद्ध जीको पालन यागो ख चाहे पंचशील जीमा चाहे अष्टशील जीमा चाहे 10 शील जीमा यागो शील जुसा पंचशील ढका हेला यागो न मखो 10 शील ढका फुर्ती यागो न मखो ठमं कयगो सीला त अति कम परिशुद्ध जीको पालन यागो ठहे निर्वाण यागो नख Yepu ji subha de tena tuna luchun dara ji ata wekala yepu ka ala yepu busala wekana bakhan yepetila abusana chikusa wekana kanadi ku bakhan bana kanyana twathika dil ji thego asa balasana ji kai juna lise bakhan gachla gejla jumta chipini gura asla suka bi lise urasa jajule ayo ku chi san yopaya taka chipini ku chuna ko thaya khota dusa jumta ini daigo asa balasa kase aras ji bata go dipa pakone dipa dumka tugu aya uda gatividhi juna webu ji बुखाइ रुपे जाजो उडा से जलसा झुल्की रहेछ बढी रहेछ छर्दै मिठो मुस्कान यो फैलिरहेछ सम्बन्ध यो बनेर डो विश्वासको नाता मनको अटुट छ निभाउँछु सँगसँगै यात्रा हाम्रो यो छ कठिन गर्छु पार यो सँगसँगै बढिरहेछ फिजाइ पङ्ख सम्बन्ध 50 वर्षको होन्डा
हली न्यंक ज्याचोंगु कोभिड-19 महामारी व कोरोना भाइरस या संभावित संक्रमण या ग्याचिकु या त नुगलेतया नेपाल सरकार 2076 चैत्र 11 गते निसे ठठगु छेहे चोने त लकडाउन या घोषणा यागुदो लुमंका दिस वा सब उपचार खाद्य वस्तु न्याट व अति आवश्यक ज्याबाग छेन प्यामवे अनुमति मदेक सार्वजनिक व निजी सवारी साधन मगे स्वास्थ्य सुरक्षा खाद्य वस्तु टोनिगुल्ला दुरु सूचना तथा संचार भन्सार क्वारेन्टाइन फोहोर मैला व्यवस्था थे जागो अति आवश्यक सेवा बाहेक ज्याकु व पसा बन्दया संक्रमण लोय ऐन 2020 अन्तर्गत तुगु आदेश या अवहेलना यासा वा ज्या पंग थासा उगु ऐन बमोजिम सजाय जुई जनचेतना नीति महानगरी प्ररिपित जनसेवा ये नाप रेडियो उपत्यका चेना 100 मेगाहर्ज गनचित न्यापय समस्याला मडुला न्यानेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँचेन दिस न्यापय लुय लक्षण त न्यापन मो डाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप गप लुय वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर जिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्ति पथ ये टेलिफोन नम्बर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर निका कुसे बचाको दिवारु कहाना सका चिप्ने लस्कुसियाना जिका चिप्ने ज्यान्याकानी बिगेन तुलाधर अनि ठोका ज्याजो उडास रेडियो उपत्यका चेना 100 मेगाहर्ज परिकल्पना उडास समाज नेबे कथा हरेक पटो 12 तसे चटजाइ लान्से गुडेटे इ टक जि बिगेन तुलाधर लिसे चिप्ने टको ज्याजो नेना सनातिको दिला ज्याजो उडास समाज नेबे कथा नेना वइचुङ ज्याजो खटटके ज्याजोले दिस विभिन्न उडाटिको साहित्य पाख चिनाक त्यो प्रत्याक्केको क्रम न दिस सूर्य दुटासिने अनि ज्याजोले जि उडा गतिविधिको इ हो जुल ठौया उडा गतिविधि छिकले निकी देउडु रेंखिरा तुलाधर पाखे थाहा ठौया पुख हेन पाखे हुने ज्याजो उडा से ज्याजो छ कोरोना भाइरस लुए याटकया उडा समाज बिमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस हैचंगो महामारी याट जुता तया उडा समाज उडा जपिन्त कोरोना बच्चे जिमा ढेगो हेतु कठम कदाचित कोरोना संक्रमित जुल ढासा ग्वाली जिमा ढका उडा समाज बिमा याना बिगु व्यवस्था यागुदो ठटे व्यवस्था यागुली आतक सचिव नियम उडा जपिस बिमा यान्दी टुंकुगुदो उडा समाज यागु व्यवस्था इ फुगुली बिमा या मखम पिस इनाप या कठ आवैगु असार 6 गते शनिबार तक इ थप यागुदो उडा तेगु गुंगु थरे श्री दुख्या गुठी पाखे जिन्निम असा तुलाधर पाखे निम बन्या पाखे पिगुम कसा पाखे न्याम न्यत तुलाधर पाखे छिम सेलालिक पाखे निम शिलाकार पाखे नेम सिन्दुराकार पाखे सोम स्थापित पाखे चिन्नेम ताम्राकार पाखे नि छम याना आटक दुने सचिव नियम उडा भाजुमे जुपिस बिमा या टुंको दो उडा समाज न्याको ठुगो बिमा ज्याजो या फारम दुटेनेगो ज्या उडा समाज युवा पुचल ग्वाली यागो दो भर्चुअल संवाद दीपक तुलाधर या धारणा नेवा दे डबु पाखे न्याको वैचंगो भर्चुअल संवाद ज्याजोले नेवा बस्ती नेवा स्कूल अभियान अभियन्ता भाजु दीपक तुलाधर जु ठगो धारणा या रूपे राज्य सत्ता 24 ठो भ्याय अनुभव हे याना मचंगुली याना न
च्युताहे मड्या चोंगु खडका हाले ढाइदिदो नाप वेकल मातृभाषा दुगु थासे न अनुभव जुया मचोंगु वो जाँच न कागु महिना चोंगु ख कना दिगुदो उकी मातृभाषा शिक्षा यहाँ मौना चोंगु खडका ढाइदिदो ठौठो अवस्था अनि दय चोंगुले अभिभावक पिन मातृभाषा शिक्षा या सवाले यहाँ वन मागु खे ब बिया दिगुदो उडा हपा कोस्य निम्ति आर्थिक ग्वाली उडा समाज पाखे न्याक वै चोंगु राहत बिगु ज्याजले हपा कमिटियाटा डा लल ह्यागु ज्या वै चोंगु दो प्रमोद मानसिंह बन्या पाखे न्याडो तकाओ मेजु मंजु बन्या पाखे डोछि तका आर्थिक ग्वाली यान दिगु ख ठुक्टाए आर्थिक ग्वाली यागु झोले महाराजगंज या स्वयंभू रत्न तुलाधर पाखे न्याडो तका पानी पोखरिया रमा हितमान सिंह बन्या पाखे छिरो तक्का वो नु बानेश्वरिया यज्ञमान ताम्राकार पाखे न्याडो तक्का अथे मेजु मिरा ज्योति कसा पाखे नि न्याडो तक्का आर्थिक ग्वाली यान दिगुदु ठुक्ट हे उडा समाज पाखे कोभिड-19 लिचुलो देशे लकडाउन जुगली आपद विपत्ति लापी उडा तेट ग्वाली स्वरूप ग्वाली याउ ख उडा हपा कोसे ग्वाली यान्दी त इना उडा समुदाय डठी छुन कठय ग्वाली हपा तिब काल बिलया त निसना टागु उडा समाज उडा हपा कमिटी ठौकने हली न्यंक हे कोभिड-19 याना आपद विपत्ति लान चोपिन्त राहत बिगुजा याकवै चंगुदु ठुगु कल्याण जाय त तिब जुनी कठ ग्वाली यान्दी त समाज सकल उडा तेट इना पियागुदु ठुगु पवित्रको जाय निम्ति सुन नुगको सापी हनी बपी उडा भाजु मेजुपी संघ संस्था पुच गुठी व्यापारी वर्ग सक्षत ग्वाली निम्ति इना प्याउदो ग्वाली या मन्दुपिस समाज या दाभरी भाजु प्रवीण रत्न तुलाधर मोबाइल 98510 69 समाज या दुज मेजु डाक्टर सुमन कमल तुलाधर मोबाइल 98510 87 समाज दुज सुदेरा शिलाकार मोबाइल 98510 75 704 पिन्ट स्वापुटया ग्वालियाना दित इनाप यञ्जना नेपाल भाषा विकास प्रति डाक्टर ज्योति तुलाधर या धारणा नेपाल भाषा यत तचत माया मतिना याना वयचन दिम भाषा विज्ञ डाक्टर ज्योति तुलाधर नेपाल भाषा times.com अनलाइन मार्फत न्याको अन्तर्बाट वंगु जेठ 32 गते आइतबार नि छिस नेपाल भाषा त मकटेट नेपाल भाषा छलाइ माउ खे बबिया दिगुदु नेपाल भाषा मिसा खला या नापयमन नायो मेज तुलाधर भाषा दैगु हे मनुटेगु नुग ख ढका ढागु या न वइचोंगु ख न्यथसे ठौकने नेपाल भाषा या त नेपाली भाषा टोपे हैचोंगु दु दै दिगुदु नेपाल भाषा नापनाप राजकीय भाषा न जुगु ख न्यथसे नेपाल भाषा जीवन यापन यागु झोले छे क्वाटको ल्यागु यामा दै दिगुदु ठ मस्ते त नेवा भा नंबर 1 भाय रुपे कया लाकटेगु यामा तासे साइड लाइनर जुया चनिगु या मजु थपसन भा ल्यामा नाप मे पिन्टन नान लागेगु यामा दैदु यो कोही जी सुभा देशा जुना सुगत तुत्न सिन्धुराकार जीवता लिसे उडा समाज प्रचार छाजे भवानी तुलाधर जीवता यको जी सुभा देशे प्रेमीला तुलाधर जुना यको जी सुभा देशा जुना तो सुभा नपला पहजे आरस बसागो दीपा पाकेउले दीपा रुका ठुगो आया खलबल जरावेको जी जाजो उडा से जस स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप जाम जाम ये स्टार्ट स्टॉप 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 ये स्टार्ट स्टॉप चिकों बचे ये कुछ चक्कर ये दिमागे जी स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप उके हीरो यागो नोगो अचीवर 150 सुपर स्प्लेंडर 125 वो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 ले एकदम इंटेलिजेंट i3s प्रविधि गुके बाइक रोके जुइबले स्वतः इंजिन बन्द याना छिगु चिकम बचे याना बी आ नो स्टार्ट स्टॉप या झन्झट थप जानकारी लागि छिगु न्यन निसा चोंगु हीरो शोरूम में सॉफ्टवेयर दिसा जिके दु हीरो
हगु जल से किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजय भक्त श्रेष्ठ ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 416350 41633700 Grand City Hospital, providing best of care with compassion. बाइक किन्न एक दिन बुवा छोरा हिरोको शोरूम गएछन् शोरूममा छिर्ने बित्तिकै हिरो अचिभर देखेछन् बुवाको आँखा अचिभरमै टक्क छोरा पनि अचिभर देखेर मक्ख स्टाइलिश लुक अरु फिचर सुन्दै छोराले टेस्ट राइड लगेछ बुवालाई पनि अचिभर एकचोटि कुदाउन मन लागेछ टेस्ट राइड गरी वरी बुवा फर्केछन् अनि दुवैले एकै स्वरमा भनेछन् आखिर अचिभर कसको बुवाको पनि छोराको पनि किनकि यसको स्टाइल र विशेषताहरू नै यस्तो छ कि बुवाले चढ्दा बुवालाई सुहाउँछ छोराले चढ्दा छोरालाई शक्तिशाली 150 सीसी इन्जिन उत्कृष्ट माइलेज स्टाइलिश डिजाइन आरामदायी सिट र 5 वर्षको वारेन्टी भएको यो सेगमेन्टमै i3s प्रविधि युक्त पहिलो बाइक हिरो अचिभर त्यसपछि उनीहरूले अचिभर किनेछन् बुवा छोरा खुसी हुँदै घरतिर लागेछन् थप जानकारीको लागि आजै नजिकैको हिरो शोरूममा सम्पर्क गर्नुहोस् निका खुशी बचाको डिपार्टमेन्टका नसका टेक्न लस्को सियाना छ ज्याजो खत उडास जिका सिकु जेन्या कमी बिगेन तुलाधर अले ठोमिया उडास ज्याजो जिसा सचिव नेन्यागो ज्याजो रुपे सिकु जुने है जुने बिचला ज्याजो ज्या लिपांगु बेटेन्डुगु लिपांगु पोटा सटा जिसा हरेक वाला सम नुम व्यक्तिगत टुगु ज्याजो स पोना वेकन समाज पेचुङ योगदान वेकन समाज हैचुङ युपाय ख वेकाय संघर्ष ख वेकन पप्याका सिकु जुने है जुने बिचला तर ठोना स उडा समाज कोभिड-19 हुने भाइरस हयचुङगु महामारी टक्काया उडाटिटन ठुगु महामारी बजे जुइट ग्वाली जुइबाटेगु आजुकया उडा समाज कोरोना संक्रमित जुलट आथा ग्वाली याग जुइगु आजुकया उडा समाज बिमा यागु व्यवस्था याना होइचुङदु ठौछ फे उडा समाज हयचुङ बिमागु गठयामा बिमागु गठन याना चुङदु तो बिमा या जुइयामा ढका दुयंग खनवाला यागु नीति उडा समाज मुड जपी डाक्टर ज्ञानेन्द्र तुलाधर व प्रमोद बनिया पदिस ठौया ठो कोभिड-19 हयचुङगु महामारी रुपे इन्स्योरेन्स गुकुठ जिरेगु विषय बसेर कगना वेक अप इन खना पर्ने प्रकट होला वेक भाजुपी तुलाधर व बनिया ठो कोभिड-19 पाखे संक्रमित जुलदाता वेक अप इन उडा समाज यहाँका चुङगु बिमा या टकाया वेक अप टाइ निसे टुगु चाजोले यहाँका चुङबी व्यक्ति जुल थास ठौ वेक अप इन प उडा समाज बिमा गुको ठन याकिटुङदु सुजु याटेगु रेउ ब्रान्डेड जाके खानाबला फेकुदु निन पाखे हुने ठोंगे ज्याजो हे डकले लिपांगु पो ज्याजो उडास ज्याजो स दबिया पछि लस्कु सियाना चना टुगु ज्याजो उडास ज्याजो स धन्यवाद जी ज्ञानेन्द्र तुलाधर अवश्य न उंगुवाले इन्स्योरेन्स बारे खना टुका थे आ उडा समाज तो इन्स्योरेन्स गुगु ठाउँ वितरण याटेउडु गे ख तिके कन्सेप्ट घेना वलका घटुका विषय अझ बाना थिसो कन्सेप्चुअली इन्स्योरेन्स होला इन्स्योरेन्स दिया जुला इन्स्योरेन्स ग नवो इन्स्योरेन्स नि तो कोभिड इन्स्योरेन्स वेचो होला थिनि वो इन्स्योरेन्स पार जुला आछिरा उडा समाज गेजा द्वाउल गाते थ उसो दिन थराले सुसु धामा रासाले वंगु साले वंगु 2 वर्ष 3 वर्ष जवान बोले छिरा उडा समाजे गुली बनाउनु सजनी आसेना वया तो देनी आगुलसा देनी सबैसा सो छितामला का छ परिवार नाम मकैसे तमला का छ परिवार तिनी किडनी फेल दिया वासा या डायलिसिस या त्यो मरिया उडा समाज सु ये लगा वो बोले उडा समाज छि उडा समाज उपटी पार्टे मरु तो मुझल आशे नि अन अझै दिसे भूकम्प जुबले महाभूकम्प जुबले न 72 साले कि उडाटे सधैँ छु सहयोग या माल लगा ओबले त 20 30 40 जति गुली उडाटे त सहयोग या त छसरा या त निसरा मया त अलगुन आथेन तनाउन उडाले उडा समाजले चाहिँ दुक्षान मुन्छ एक्सपेरियन्स जोंदु जस्तो छौ पार्ट आठन जी जोया त सुरासाली अयोली छुए छिसो उडा समाज या मुफ्त खाली विधि विवाद छुए वचु न एजान उडा समाज न प मुन्छ उली कृष्णै रूपमा अथवा
पोजिटिभली सुया मुफु खला त्यसरी सो विचार जुला अले अन नापो वे हिसाब सिलसिला वया हपा कमिटी गानो बरे जु ख अले हपा कमिटी थाउ जिनी पार्टी जाय ना उन चुना अब सुले जिनी आठो कोभिड जी रुंगा न थोड़ा समाज सु ग्वाली येले रगा छ मुन सो जिनी लाफा वबले जिनी सुरुबलेला जिनी सब्जी में तस्करे जिनी इमर्जेन्सी अवस्था थिनगा वे छे जिनी मिमुचापति फुटुमुचापति अवस्था वो पिन निमुसुम वया चाहिँ अन्त असी बिमाउजुला मतलब फुडु मचाउ अवस्था बसेली वो उडा समाज खबर बसेली का उडा समाज सुया माल त्यो कन्फ्लिक्ट अले हाल अल्ति हपा कमिटी जान छ एड्रेस yana चाहिँ अले जिमो छ मिटिङ निर्णय ना का हपा कमिटी सुया फु या सोबले चाहिँ का सबैले गुली सर्वे दुख पिस गरी सुएका सर्वे याना ओ सर्वे चाहिँ अनलाइन चाहिँ सर्वे याना चाहिँ मुनु प्याउला त वो प्याउ त भ्योटी अवस्था प्याउल गाटेले चाहिँ छि उडा त रेति खाली जे मध्यम वर्ग गा गुखा त मध्यम वर्ग दिगन मखु उच्च वर्ग दिगन कब्ज दासा हुन उल्न मखु मध्यममा कोही पि छ वर्ग दु गु वर्ग चाहिँ तस्कै चाहिँ मतलब आर्थिक रूपमा कमजोर पि होला जे इकोनोमिकली सप्रेस पीपल गाटा जे उडा त देबी गरीब सुयमरो त गरीब सुराचार छ व्यवस्था छ त गरीब याना हो ख मलाई छाके उडा त्यसं गुल जागिरे नौनी मफु गुल सुय के बिउटी मु आना उडा देबी छ स्वारी मानि दुबी मु त मलाई सुय ला फैलेना नौनी म सापी ए जु चाहिँ छिज नि गरीब जाउ ख त जग्गा जमिन देछु नि गुली दिन आथिउ नि मेसन नै चोन्दै गुठी गुठियाले लान्छु नि आयो छिज कुनै प्रब्लम दो तो इकोनॉमिकल थे सप्रेस पीपल तो चीजें छो लाइन खंडे वाला मतलब वो लाइन खंडे वो पिंड देनी अपुन का आर्थिक लगवाली याना चीज़ अल या तुंगा आचुले सा एक महीना चीज़ नहीं किन्होंने का आचुले सा वह अंगी पाला उस आना जागी देला मुझीला आना जाया फैला म फैला आना जा जीला मुझीला आना सिंह तो गवर्नमेंट तो जिन्ना आची तो सेंट्रल मरो आना देनी बालाओ सिम्टम ले बेचूं मरो मतलब लकडाउन जचुन जिनी लकडाउन घुम्टको थुले जी ख आर्थिक जिनी आना फ्यूचर गे जी ख वो सुयेशी मरु अवस्था तो जिनी नापना पहुंच सुला फान कोविड निबटी भयावह संजन बडे जुजु मोला थियो हिसाबमा बडे ज्यावल कि ठण्डा को छु जोरे त कन्सेप्ट का था थोका रियल कन्सेप्ट कि थो इकोनॉमिकली सप्रेस पीपल त लकडाउन खोले जी साथी ला आई मीन यासा मासा जुसा मोइसा बद्दी जियाए हान वे जया अनि मालिक ला वे हुले वे पिजे जया मालिक निखला हां उके गुली वो सेफिया पे वो चाहिँ कोही पार्टी ख वो सेफिया मुफ्त गुलो स्टेज लासला वो लगे जुला वो लगे जी अवस्था छुजिले काटेला अन्थाल कोही भया भयो फ्यामिली भया भयो मु छिउ समाजै भया बहजी वो सुराले चाहिँ नि अउले समय चाहिँ मजीमा जुल दासा किला परिवारमा छुमुनि मजु गाता छिले मेसो धर्मनि खयामन त हां उ टाइम में इकोनॉमिकली सप्रेस पीपल छिए त बोर्डर गयो जे चुन दु मला क्वारन्टाइन गयो अवस्था दु वो अवस्था से गए गुजर जी के मजिले छ वो अवस्था स्टाफ सहिले छ लक्ष्य सेफ्टी खमरु वो मरु अवस्था जुले वो मरु अवस्था अले अन्ठाला चाहिँ छि त गोखा कोभिड इन्स्योरेन्स छ चाहिँ अप्सन न वे चोन जुने प्रमोट का फुसुल छिसँग छ्यामा छिउरा समाज ज खस थ्या खदि तका चाहिँ प्रमोदले खर्च छैन प्रमोद खर्च छैन प्रमोद एकदमै जुलका थाला आ जुसे कासा उरा समाज छि मिटिङ तल थाला जी सुमन्त्री न थैउ ख सुमन कमले चाहिँ इन्स्योरेन्स पति हो बिदर एक्सपीरियन्स जुली वे खला चाहिँ जिसके स्वयं का स्वयं वे का इज्जत नै मदिला अलि मदिले प्रमोद तो या माउ ख तो नि छि गगा प्रमोद फिगु जिया प्रमोद न्यान त्या प्रमोद लिड यान्छु थु हिसाबमा चाहिँ नि उरा समाज तो कोभिड इन्स्योरेन्स खो द्वाउ ख अनलाइन भड्या बि मुन्ट गुली बोला हमला गभर्नमेन्ट इन्स्योरेन्स यागले चाहिँ चुटा पंगा जोटु फिडब्याक गयम होइ जोटु उडा समाज या उखे चाहिँ उडा त्यसमा चुटाको कोठा गइजो तकले पहिला 23 गते सुरुपटी त टाइम आथे छ वैशाख 23 गते यो चाहिँ छ बिकेपटी गभर्नमेन्ट अफ पिकाउडो या बिमा समिति डाला सुना छ बन्दैयाङको त्यो चाहिँ सायद सुकार्नला मसिलो बन्दैयाहरूको लिबो वे दिने हानो बनी र हानो चाहिँ इमिज प्रेस बिकेपटी पिकाना ठेटाना कन्टिन्यू या साथ के अले ज्ञानदै युज सल्लाह अनुसार ज्ञानदै र प्रमोद सोचे छ यिनके माली तासा तो तस्कै जातले जुटिन जो रात छिकेन तो बाला लङ टर्म मलाई उके चाहिँ बालै रावले एकदमै बालो खोज्या चाहिँ प्रस्ताव त्यही बेची एउटा समाज जस्न पुचले अनि चाहिँ स्वीकारे त
सक्ष्या अरे नयाँ बाजु न सेक्युरिटी बिल अनलिप जिमसँग ठो न्याकैंका न्याकैंको खेले न पछि चला समय लगे जुल अब के मटे ज्ञानदाई न चाहिँ गुल्न तो गूगल पाखे इंटरनेट पाखे सूचना पिखाना सक्ष्य त चाहिँ जानकारी भी हो या न पछि चाहिँ टाइम ई हो न अब ई हो यो दौराने न उफ्नु जिम्मे ज्यास्न पुज यो पति मिटिङ ढाबले चाहिँ त्यो बिहिबार खुन टक्क जम्मा 61 जना उडा त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन भ्यू ढाबले चाहिँ निवेदक त 61 जना खसा मिहटक जिम्मे क्लोज यातका मिह क्लोज जना ठुके न्यू फेज जनहरु फर्स्ट पेज चाहिँ मिहटक वपि निवेदक त अन्त फर्स्ट पेज हेर्नु फर्स्ट ग्रुप ढामल ओ ग्रुप चाहिँ मिहटक जम्मा 156 निवेदक खण्डु 156 ढाबले 156 चाहिँ मखु ग्यामले न्यामो चाहिँ रिपिट जुपिन्जुल एक्चुअली छुराले 151 जना चाहिँ उडा त्यसमा चाहिँ ठुके तिबा प्ला चाहिँ एप्लिकेसन बिनु चिउटा काउडु तले ठुवा टेक्निकल खट दइ मला नाइटा कलेक्सन याउनी से कया डकुमेन्टेसन सुमा ख गे ख मे पिन ठुवा उडा छ न्यान चुना टिपि याना भाजु मेजु पिन सन भर्या मन दुख छ ओके सुचियामा गए डकुमेन्ट चाहिँ गनन टेमल गेना बुझ्याउ उडा समाज गुगटो सपोर्ट्यो ठिकै बाटे न करेछ ठिकै चाहिँ छ एकदमै अपुक सो फाइबर सो एप्स एक्टहरु गु चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ थोडो फाइबर चाहिँ फाइबर प्लस इन्टरनेट गुगल चाहिँ त्यो प्रकाशित यारंगल अब उसको सोया यदि सुनो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड बनाउटे यार उसको सोया ओके पर्याद दास तो एकदमै अपुको सिम्पल तरिका पर्यापट्टि छ फार्म दुका गु फार्ममे एकदमै औसो नाचो ख न वया चाहिँ झिदै नि छौ फार्म बडाले नायकटा माल न एड्रेस माल न यो जन्म मिति माल अनि मस्ते जो चाहिँ जन्म दर्ता प्रमाणपत्र माल छौ प्रमाण पेसेट दास तो चाहिँ अहिले सर्टेन छौ न्यू मे बुढा तेरुका अहिले सबमिटेन बिल्ला वो सोटा चाहिँ जिरा चाहिँ दर्ता जुलका टेक्निकली सन मुजुपी उडा समाज डाइरेक्ट वया चाहिँ या छ चिकन गुगठन ग्वाली बि फे वेको उ कठन सुविधा उडा समाजमा बिउडु किमर एकदमै वाला बिगेन हैन ठुके लागि जिमस चाहिँ युवा पुचय पिन पटक चाहिँ जिमे मिटिङ जाचुडु युवा पुचय पि किजा पि के पिन आफ्नो सुरु मिटिङ जुले इमिन तयारी छ छ अलमल जुलका इमि थयो न यो कुजा रहेछु अरु गने जब जिमस निकटी मिटिङ नउले सिडेके छु भति ज मनु त खण्डु ख गो 61 जना बिबार त गइचुन हैन अनलिप चाहिँ सट्टै चाहिँ मेरा शनिबार त 151 गोली युवा पुचय भाइ बहिनी पिन्छ के पिन्छ यापट्टि कुटले न ठुके ठ्युठी छौका अहिले चाहिँ मेरो 151 जनालाई खण्डके होला धासा आ झनै बि पछि चाहिँ अझ एग्रेसिभली हामीसँग लगाइजबी र किन बिगेन न थिए गु बि मनु त इन्टरनेट पहुँच पाके तापापि गु मनु त इन्टरनेट चाहिँ दुसानो पर्याम सपि गुपि मनु त चाहिँ थुके वास्तामरपि दुनो निता मरु दुसानो वास्तमरपि आयापि सक्षित चाहिँ बालको ठिका बिउ लागि जिसँग युवा पुचैपि युवा वर्गैपि मस्ते त के क्याम्पिन त चाहिँ अनुड्यानुडु इमसँग चाहिँ जिमसँग माहु गालिया है जिमसँग जिपि स्पिड हौ भने हाउली चाहिँ आठो ठोटक होला मला साइड कनै ननिसे युवा पुचैपि के क्याम्पिन चाहिँ आयापि बिन लान्चुम्पि मसपि इन्टरनेट पहुँच पाखे टापापि वो समूह पिन चाहिँ यो ग्वाली तो उडा समाजमा चाहिँ या जो ग्वाली चाहिँ इन्स्योरेन्स चाहिँ उडाटी त ख कि गैर उडाटी त ख था इन्टु ज्याजो उडाटी छ नि नि मोरो गैर उडाटी छ नि जो टेपु वेक अप न उडा समाजको बक या गैर उडाटी न ठाउँको ग्वाली जी ठिका दिल राछ वेक अप गलत जी गे ख उडा समाज उडाटी त ख गैर उडाटी न ढोको ठ सहुलियत बिको ठ हेन्जो ख उडा समाज क गाउँ यो चाहिँ नि थर परिवारको क गाउँ जुल मतलब छाके म थयो 15% न तै बिरेगा अब 20% आउका बार्गेन या 15% देवला चाहिँ नि थपि दिको तै नि मतलब गैर उडाटेल तै मुक्ता एजुली आइतो चाहिँ नि 15% तया चाहिँ काउ दिला वेल लिपेपि मेपि न काउ खस चाहिँ नि वो अलगै चाहिँ फर्म भएन क्याजु अब यो चाहिँ नि नर्मल प्राइस हो नि नर्मल प्राइस जमिसा यासान जे जुनि उडाट समाज ठस जपिन त या उडाइ छौं जडा छ उडाटेको गुङ र झ्यौ खला पुजैपि जपि खकी समस्त उडाट खकी खला पुजा मरुपि उडाटे त खकी सुसु ख
我这呢我昨天的这个要不的看个，昨天考了不着白天啊是吧？这呢考了不着，估计考了不着，都考我考了不着呀，members 的呀，我比这उडा समाज的比 members 的，em 说西巴的家说就也不的个。我उडा समाज考了不着，मरु पिन्ट考了不着देखि रका ख लाना चंगु वो समिति नि चंगु वो समिति बालको चाहिँ ज्या म फुपि ना उडा समाज का घा म फुपि उडा चाहिँ त्यो सुविधा मरै जुलकला आई त के मर्ने ठासान जोग छरा सले उदो सिफारिस एबे मनो मरि जुन्नी मखला ओयो हामा मरि जुन दिनी ओ गुखा खला मरुपि कवा मरुपि त कतै थाजु खला मरुपि धाबेला आनो छु थोला मेपति पादनी सोथिनी कवा मरुपि सो खला मरुपि मखला खला मरुपि जस्तै विभिन्न किसिमले जस्तै हुन दिनी बिराटले चोपि तुलार त दु मखला खबे चोपि तुलार त दु एबि गठनो अछिले मरुनी जस्तै उडा समाज खला पूजा मरुपि मला रु समिति दिगे इखेन एको उडा त लान्जो दु उडा समाज आबो बोला त्यो समस्या ठुडे कि मरे बिराटनगरको मल खने एबि दिनी इन्डिभिजुअल या त दे त मला इन्डिभिजुअल ग्रुप देखा या त दु त उडा समाज सब्सिडी या पति वो चाहिँ नि दैमा ठीक है प्रीमियर ग्रुप मा के खा गन प्रीमियर प्रीमियर देला चाहिँ जे इन्स्योरेन्स पति पोलिसी खा वो चाहिँ बिछि त सुविधा रासले इन्डिभिजुअल या 1000 रुपैयाँ अहिले परिवार ग्रुप या 600 रुपैयाँ खा अहिले वो 600 रुपैयाँ चाहिँ नि ग्रुप रासिले अब छो परिवार या हो कि एउटा समाज होल परिवार या हो मलाई अब उके होल परिवार याउली चाहिँ नि 600 रुपैयाँ टु खा अहिले 600 रुपैयाँ चाहिँ अहिले यसो उडा समाज बोनरशिप सुजुले मलाई वो चाहिँ नि नसरी चाहिँ नि थै परिवारको काममा छुटले छ मेबी न कासन जिल्ली या तेले चाहिँ नि उडा समाज बोनरशिप रुपैयाँ 15% काउ जुलगा अब 15% दियो चाहिँ थै परिवारको त्यो जुला मैले पनि मटाउ जुला जेसियो अनुसार जसा ताका मसे विभिन्न व्यक्ति नभए उडा समाज बारे खलाहरूले चाहिँ उडा समाज थै फोन मरो फुको चाहिँ चन्ना मया जयामा ढाइजोङ ठुकले चाहिँ मलाई एकको चाहिँ उडाटलाई क्वेटो छि सलासँग स्या अपोटो फुको उडाटे चाहिँ उडा समाज पाखि यहाँ आउनेहरूले यो 15% डोनेसन याले यो बजेट दिनु खप्या आर्थिक रूपमा चाहिँ गेट हो बजेट खगेजुल लास कन्ट्रोल जिमस उडा समाज जसना पुचले फन्ड राइज गेना याले ठुक्यो लागिरहेका खन्सुरा खन्सुले जिमस स्पोन्सर त न माल्छन् दु डोनर त न माल्छन् दु वेपिन दु तर आठो पहिलोपटि ग्रुप यो लागि नायो बाजुमा त को स्वीकार हैन त्यसगा ठुके गुल्नो एप्लिकेन्ट होइ तो वो पनि सक्छौं लागि आ त प्रमोद जिङे एनबी आइ चाहिँ डोनर त माउन माउपटि कस्तो मोअडिका असाइड बिगिन एकदमै एप्रोप्रिएट क्वेशन छ का आठौँला त 151 जना थिएनका मेरो हप्ता चाहिँ छठौँ निरो वर्ष छ हामीले हुन जिफु फर्स्ट पहिलो हप्तालाई प्रिपरेसन है टाइम ल्याउलिन होला सेट यात अब के लागि जिमसँग डोनर त स्पोन्सर त माल्छनहरु साइड चाहिँ वे गभर्नमेन्टसँग ग्वाली नै तो आह्वान न जुगाले सुनान औडा समाज ग्वालियामा आह्वान चाहिँ मैनीसँग ग्वालियाहरु इन्डिभिजुअल जिन अप्लाई नि आठो कमिटी त जिम्तो चाहिँ जस्तै हपा कमिटी हाल उके मकासे हपा कमिटी हाल खास हपा कमिटी हपा बि खठन छ हपा खास के कुसा यो अति मयासी जिम्तो ठुके छ चाहिँ थो छौ सर्टन गुलिमनु होइ उलिमनु त गाक्क जको थिसन थियो उठ्या उके हान लिंक यु उके मगाको वसो झि यहाँ नान त मिलिन्छ उके लिंक हान मेउ छु फन्ड तेते हो याउ जिम्यु चाहिँ सोचे इन्स्योरेन्स छ नन पोलिसी इन्स्योरेन्स तकले बामलाको खन्छ छुटाइछ नि वो क्लेम याना कार्ड टिकट ठाको रे मलाई बुलिया छुट अबाको छ वंगु वाले इन्स्योरेन्स नाबस खलाबला नन ठुखन प्याउरो यको डकुमेन्ट साइन याले चाहिँ तो चाहिँ लास्ट क्लेम याले देम गरे थ्यम खैन उडा समाज लिपा ठुल मलाई यदि सुमोज भवन अथि मजिमा वेट वेकट कोभिड जिरका पीसीआर परीक्षण यारका चाहिँ वेकट इन्स्योरेन्स क्लेम अवस्था इन्स्योरेन्स कम्पनी मोबाइल राख्छ उडा समाज उहिले लालो नि कि अथवा इन्स्योरेन्स क्लेम यात उडा समाज ग्वाली एकदम ठुक्यो लागि चाहिँ उडा समाज हाने वडियो चाहिँ नि वेको अथवा वडियो चाहिँ नि एटामा ओनरशिप दिवा ट्र्याक छौ चाहिँ 15% थियो र त्यहाँ ओनरशिप मखिए है कने वो छाकि इन्स्योरेन्स थियो चाहिँ नि मोन्टे यो कुसे भित्र एक्सपेरियन्स जिथाइले भित्र एक्सपेरियन्स दु होला लाइफ इन्स्योरेन्स कयाना 2 वर्ष एना चाहिँ लेबे थियो भ्यामा होला अब खाली थियो पुल्यो वला चाहिँ नि गमले सिर कार थियो चाहिँ नि खम उते त्यसका माइपोपटी बालापटी कमको एजा वो महिनाले मेडिकल इन्स्योरेन्स याना मेडिकल इन्स्योरेन्स क्लेम याना साथले वो विभिन्न किसिमको डकुमेन्ट कायो वो काइ ठोकाइ वो यहाँ ले लास्ट होला 1.5 लाख जो चाहिँ खर्च जुल आफ्नो चाहिँ कायो चाहिँ मसिमले वो चाहिँ 30,000 को वो
बोला तीसरा बोला तो नहीं एक मिनट आ जाए एक इंश्योरेंस ना बस भीतर एक्सपीरियंस जिना है ओके दादा जी ना दोरे नौकरी सुमंत ना वह भीतर एक्सपीरियंस ताऊ खार गाड़ी पे वह तो जिना से जी दूँगा और ओके इंश्योरेंस जिना मनो तारा तो इंश्योरेंस जिना छुरा लासन जिना छुरा आसपास ने बिला इंश्योरेंस कंपनी का लासन तो अमूल्य कि ठीक है जिना अयोपति छिए वो जिनी वासाद बुली खर्चे या तो उलियोपति मुकुटवा तो कोविड पॉजिटिव लगा चाहिए सर्टिफिकेट G7 के चाहिए वो सर्टिफिकेट दे सके 1 लाख रुपया चाहिए वो तो वासा या तो फॉर्मल वासा या तो मतलब बीपटी तो मौखिक सम्मति ख अथवा पीसीआर पोजिटिभ प्रकार अनि मौखिक सम्बन्धी मखो तो चाहिँ तो धाइजौ इले चाहिँ सिनक नागल अमूल्य जी छ वङ वाले वेकन अब खल वेकन बचा बिउ खगि तो वेकन अब आबद संस्था उडा समाज एमओयू या ढंगा छु कठ समझौता जो ठु कठ जिमस पे क्लेम पे मियारगा वो समझौता जी बाइक दि खला आइ त दिने जीव वेकन रिप्रेजेन्ट जुला वेकन सम्म उडा ख वेकन अन तुलाधर जुला अन जी उडा समाज सदस्य दुम्परी जुला एजिया वेकन पाखे खमो वो वेकन अथि जी छो ना सुका माछले तो असन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी ख ओइन ना कामा छाकी थोथो तामा अपति ख खासिला दिने खबर नसना वो अपति ख ठन्डा पनि यन्ते रुगुपति वो असन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अले उद्योग कम्पनी मा छि गौतम दाइ जुला अनिल जुला अले वेकन चाहिँ ज्ञान छ यन्ती गा थाला काटगा इन्सुरेन्स जासा मासा गा यन्ते उब्ले जी खन्तुले कि थुला इन्सुरेन्स त्यो चाहिँ नि मेडिकल इन्सुरेन्स चाहिँ मको तो कोभिड त्यो चाहिँ नि मेडिकल इन्सुरेन्स कोभिड कभरेज मा कोभिड त्यो चाहिँ नि पीसीआर पोजिटिभ वे साथी बिगा थाली ठे खोदे जी प्रमोदी तेस्नो खा मन नाता प्लान तेस्नो तिना ओ तया चाहिँ नि अफु ठो खसला चाहिँ नि स्वेत जन देवती खमक्ता अनि बार बार जना एमओयू रगा चाहिँ लिखित दुबेर दिने आतंक मखैदी खा हला मखैदी खा त चाहिँ नि जीव विश्वास छ कि कामा आवश्यक दैकी मरे कामा आवश्यक दैका कारण चुना इन्स्योरेन्स नाप बाला सम्बन्ध मरो चिन पल ढुसेरको हन सम व्यक्ति उतार उडा समाज सम व्यक्तिपति भरे इन्स्योरेन्स जान्छौ ख अथवा संस्था नाप एमओयू मा चाहिँ इन्स्योरेन्स जान्छौ थायले ठिकै गुल्टो चाहिँ मानवती ख एकदमै मानवती ख हला पहिला चाहिँ गुली इन्सुरेन्स या दिउ चाहिँ आछि प्रमोद चाहिँ फुक सर्वे असिना चाहिँ लिस्ट क्या चाहिँ हुला त पनि तयारी जी हुला वो तयारी जी चाहिँ चेक बिबले अथवा चाहिँ ओ जीवले उब्ले चाहिँ छु चाहिँ एमओयू पनि उले उठाइ हाल्ला छ अब व्यक्ति नाफो मखु छ चाहिँ संस्था टु संस्था जी नि होला आतको चाहिँ व्यक्ति रिप्रेजेन्ट जान्छौँ जुला मलाई व्यक्तिसँग चाहिँ कोर्डिनेट जान्छौँ जुला डिल याले संस्थान डिल याजुले उले नयाँ भन्दा नि हान्छ है मखला अले ओ चाहिँ युनाइटेड तपाईँ खलाजी साइड चाहिँ एमओयू या क्यू जी अरे जी चाहिँ इन्स्योरेन्स एपी चाहिँ ढुक्क जुवा चाहिँ ठोली पर क्लेम याटे उडा समाज ग्वाले हेरेर ढुक्क जुसन जुम एकदमै ठ्यार तेज नो खा मगला बार तेज नो छासाली कि नयाँ बाजु चाहिँ थय इन्स्योरेन्स दुम्पटी वो इन्स्योरेन्स कम्पनी दुम्पटी मगला ओके नयाँ बाजु चाहिँ नयाँ मैला चाहिँ यही नमकु यही नमकु वो चाहिँ विश्वास होला अब दोस्रो चाहिँ नि नयाँ बाजु डिल याटा होला पक्का डिल जी मखला उना बते नि छिना बते नि सायद इन्स्योरेन्स कंपनी करे नि गोलबाल या आफ्नो नयाँ भन्दा यही मगरी चाहिँ थियो न विश्वास खला एजले चाहिँ नि टुक्रेर का आइ त लिबते नि आप जे प्रमोदन नेक्स्ट मीटिंग या यिंगी अले यिंगीले चाहिँ नि उबले चाहिँ दिली पनि खर्च आयो अच्छा ज्याजो लिपाङले इले चाहिँ आठो इन्स्योरेन्स एपिन त चाहिँ छिछुटाइले वेक अप ने सजेसन छुटु अथवा जी ठोए उडा समाज इन्स्योरेन्स कया जिन नो मोडल टाइम नो खजाइ छुटु धाम लोमोपट्टि खोज्दा साली खासिना थु इन्स्योरेन्स सिस्टममा भयो रेवा चाहिँ नि इकोनोमिकली पुअर इकोनोमिकली सप्रेस पिपुलले लागि हयो ख मखला अगुड राहत बियो टाइम हे गुखा राहत कावे मसा जुल बल्ल तल चाहिँ नि वो गन फोटो पब्लिसिटी मगु थियो का तासिले चाहिँ नि तिनी का हो ख तासिले वो बर्गर यो चाहिँ साली तासिले चाहिँ इकोनोमिक कमजोरी अले एमगी तिनी मोबाइल नम्बर एमगी नेटवर्क नम्बर एमगी तिनी नेटवर्क छैन या मस एमगी उपटी अले अखुनेले तिनी वो छि युवा पुत्रन युवा सोइ ग्वाली दिगा पि ठाउँ फुपटी का छि न्यानी वपि का एमु लागि थुम मुख्य माउपटी का नेपि द सोयान द मा लक्षण माउ का त एमु लागि अपोय माउपटी का एजुली एमु तिनी फोकस याउ अझ मगानी छि प्रमोट बिसँग चाहिँ यान्छौँ दयादु जिनन भाग यान्छौँ दु उके तिनी आ छौ तिनी सर तिनी पहिला एक हप्ता चाहिँ जिसा एनओपी ठोक छौ लट वे उनी कने एग्रीमेन्ट जुनी अले अन दिनी आठो मा दिउ दिनी आवश्यक हैन उच्च फोकस याव लागि उ बर्गै त जिसा गेना दिनी कने एमको प्रब्लम मोजीमा यदि जुल आसन चाहिँ नि कने समाधान यो चाहिँ उपाय धेमा धेरै छिरिन उडा समाज यो चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य रूपमा हो जुली
फेरि धेरै अझ फोकस या मानिरहेको थियो नि जो बचिएका त्यो कार्यान्वयन पछि चाहिँ ज्यान जोङजुला मलाई प्रमोटाइन चाहिँ त्यो कार्यान्वयन याले चाहिँ दाइटा ठो ठाकु अब मलाई गुमेसु नामले मजु न जिफु अथवा चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनी दाइबु चाहिँ जिसु अनुसार चाहिँ छगा आख पाटो किन न वो चाहिँ इन्स्योरेन्स क्लेम मयर दाइबु जिफु आ खेला एमओयु द या दाइबु खन प्याउ रुमला थे एमओयु या हो नापटो विभिन्न कठा नाइट नाप नामले मजु थे टेक्निकल खेना चाहिँ चुटा एन्सर नटु सुइजिन काइजु नटु अथवा आइटले जिमस सक्सन छु दैजन राछ सिक्पिन्छ ना छुएबले चाहिँ दक्लामटे याडिया माउचुज नागटा छुखा वो ठ्याकै नि नागटा पनि मिले जुलाउडियो 100% भयो खपा आगु मेसा नतिने जि चाहिँ थन अमूल्य नाप्लाट अमूल्य नाप्न खन एथो दन बजि चाहिँ कन्फ्युजन मेसा नाटे हो मिले मजुटिन छ मिडल नेम मिले मजुटिन छ गान्यन हो एजुयाक आगु मेसा असो जिसन ठ्याकै सिक पे मुक्ति मसे जि नागटा फुटको बेकामल कि वो नाम मिले जुलके मजुगाको ट्यालिएट आइदिने चाहिँ नायक त यो नम्बर छौ चाहिँ हिमसँग छोयाउडु ना छोयाउडु नायक त छोइ मनिका आदिमसँग छुपिजाइन दास ठो अजन ठो पक्का मजुल्ला छ नायक त छिउला न्यानिल मलानी इमसँग पढेला यानल मिलेजु खल के मुखु चेक आउ लागि जि आतिसँग ठोला ठो चाहिँ गु इन्स्योरेन्स त कने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट जि गानो 15 दिन लिपति लागु जी इफेक्ट जिलो ख उयो दौराने गुल्न एप्लिकेन्ट ख ठो निवेदक त सक्षमै जि नागरिक त चाहिँ कलेक्सन याका यदि उके चाहिँ छु वो ना प ना वो नम्बर मिले मुजु छ करेक्सन या अरे आ दिस नम्बर वो ना ज कलेक्सन जो नाइट कलेक्सन या चाहिँ जाबाक जनि के मलाई वो चाहिँ बाक्दैन जिमस थार नायक त हमेशा मुसुइनि का वेक अप इन सुना भरेन ल विकेट एक्सेप्ट न उजुल तर ट्याली या चाहिँ ल नायक त वेक अप इन या त कपी बी मलाई या त नायक त यो चाहिँ थ वया चाहिँ के हो मलाई ताले आ त्यो चाहिँ गुली पुली माले वेक अप इन चाहिँ गयो राछ ठिकै यो चाहिँ न्युड हो छौ चाहिँ 600 हो 300 युपटी जिसँग उडा समाजमा बिउड्यो 600 रुपैयाँ खास 1000 टु इन्डिभिजुअली आछ तर इन्डिभिजुअली चाहिँ ग्रुपमा याबले खुस र खुस यो चाहिँ सम्म व्यक्ति न्याटा छ यो त पीसीआर पोजिटिभ गभर्नमेन्ट अथेन्टिक ल्याब हो अथवा डक्टर्स त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ खर गाडी प्रमाणित जुल्ला छ त्यो इमिडिएटली यो चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ होइका 600 प्रिमियम पु बाप त 1 लाख होइ उ 600 प्रिमियम पुलियो लिन एउटा समाजमा सेन मिलेर छ 600 लिन 15% उडा समाजमा चाहिँ भ्युरेन भ्युजुले 510 रुपैयाँ छम व्यक्ति 510 रुपैयाँ पुस गाका 510 रुपैयाँ पुला व चाहिँ ठो इन्स्योरेन्स आउ बेज गभर्नमेन्ट र भ्यु ख मलाई गभर्नमेन्ट यो चाहिँ सब्सिडाइज हो परि थो इन्स्योरेन्स हो 510 पुला यदि व चाहिँ ठो पोलिसी डाउला छ यदि दुर्भाग्यवश यदि यो पूर्व चाहिँ कोभिड-19 पीसीआर पोजिटिभ जो होला छ उहाँ चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ त्यसपट्टि ठो कता ठो नेसा गुली जाज मजु जी मोठला तर एसान जिठो नेसा छोटो छ 15% उडा समाज तेमा कारण चाहिँ जुखामला चन्दा काया चले जो संस्था खामला उडा समाज के तेफमर यसले ठुक तेमा कारण चाहिँ जुखामला उडा समाज थिन तेबटा खर्च जीव ख मला 600 रुपैयाँ लागि हामी तेबु खने उडा समाज ग्वाले यामा उका कारण चाहिँ जुखाम 90 रुपैयाँ का ग्वाले यामा आफ्नो खौ बालवे क्वेशन फेरि उडा समाज चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमलाई यहाँ होइछन् हरेक कार्यक्रमहरू आगुले चाहिँ अस्ने चाहिँ पन्जानबी गुले उडा मुनात ग्याई गुले चाहिँ हरेक ठेउ सामाजिक जलयन चुनेक अब के छ हेल्थ सेक्टर ठेउ चाहिँ विषम परिस्थिति त्यो विषम परिस्थिति छौ उडा समाज ताठे उडा त बालाउ जाइना किन यो ठेउ जिता लगे जुगा हरेक सिउ ठठयोसम्म चाहिँ सोच्दै जति ठो थ्याउ यल्की रात बिउलिन जे कोही पलेन ख रात बिउलिन सुरु निसे जिमसँग चाहिँ खलाञ्चन ठो रात बिमा जिसमा सोयबले खाली सर्फेस खण्डु पिन्छ उडा त खण्डै छु न वास्तविक जुन जुबे थाके जुबे उडा त सुरु उठाउन सिके भए रात यो कार्यक्रमलाई तय मार्यो जिमे यो कोही पटक थो लिप लागु जुबले बडा खुसी जे नक्ति ज्ञानदैन डाल दक्ले पहिले चाहिँ त्यही होटै बियो या बनिया खलाई पाके बनिया खलाउन चाहिँ सुरु है का ठुक्को चाहिँ जिए होटै बि रात बिमल अनलि पगुल ल छौ बालाउ जे लागि अथि याउ नि ल ओसिरहरुका चाहिँ हन उडातै लागि बालाउ ज्या चुडले हेल्थ सेक्टर हो हेल्थ न कन्सर्न थिन्छ होला हेल्थ जुल प्लस चाहिँ अहिले छम्मुनु त दाठे वो स्थिति वल्ला छ दुर्भाग्यवश वो स्थिति वल्ला छ
बडा चाहिँ कस्तो दाइजी गुली थिए समूहले दुन्नले चाहिँ वो अयो चाहिँ इन्फेक्सन पाखे चाहिँ ग्रसित जी मल्ला छ वो 1 लाख रुपये ना उयो न टहरो है राहत जी का बिगेन आठो जी क्या लगे नु मुखनी इन्स्योरेन्स मिनिङ है हुने खरी चिसा चाहिँ सेक्युर थरी त सेक्युर या मलाई कुनै दिने अयो स्थिति वेबले चाहिँ आर्थिक रूपमा आयाप्ने व्यक्ति थिएछ छुया किसिमपट्टि दुःख मुवेमा र पीसीआर पोजिटिभ बोलका छ मुनि त उइटलाई चाहिँ सर्टेन डेजलाई उइट आइसोलेसन हेर्दै अन्ली प्यार हुँदा न उइट आर्थिक रूपमा उइट उसले चाहिँ उइट चाहिँ भएको चाहिँ भार दैतिने ऊ भार नलाई उइट तरेजी यदि थ्याउ फेसिलिटी थ्याउ चाहिँ मतलब प्रोग्राम है थ्याउ कार्यक्रम है जुन चाहिँ दैचुन्दा छ अब बिचाइन उडा समाजलाई विज्ञान नगर्दा त्यो भ्यामहरू ल मलाई उडा समाज चाहिँ खास चाहिँ फन्ड छ उडा समाज चाहिँ ठ्याउ कार्यक्रम त्यो लागि आठीबाट स्टुडेन्ट आउनु बरु ठ्याउ कार्यक्रमहरूलाई उडालाई एकदमै उडा समाजप्रति एकदमै चाहिँ उडा त्यहाँ वो जुगुइका मतलब छ केसमा जिम्मे मतलब चाहिँ ट्रावा त्यो डिसिप्लिन दैविका खनै गर्छ उडा समाजलाई धेरै माउजे जुन खनै छ ठ्याउ दुखै टाइमले ठ्याउ किसिममा जुन ग्वालियटका अन्ठालोको चाहिँ उडा समाजमा आकिन जुन रोल चाहिँ तर उहाँ रोल चाहिँ खण्डै भएको विज्ञान एज जुठो जिम्मेठो प्रोग्राम जिनो अठे थुके चाहिँ का जियान बिए कजी थुके टाइम बेबी जिया मार्घाट अठे चाहिँ न्याउने वही मुखट ने ठो कार्यक्रम हैन उडा समाजप्रति उडा त्यही तर उहाँ विश्वास चाहिँ बढे जिका विश्वास बढे ल्याएले उडा समाज या न हो हरेक कार्यक्रम इन्सान चाहिँ लिप चाहिँ मानेगा जब चाहिँ हामा बाणको ज्याना किनी कगाइनी छिर कगाइनी जो मचर घाक कगार ल्याए मचानो हामै त फेरि खैर कारण ज्ञानेन्द्र छुड्याएको थियो मतलब छुट दिने नि नभए पनि ब्याक हुने खासैना थो वो दिवे दादा नि इकोनोमिकली सप्रेस पिपल लागि चाहिँ नि मलाई के मगाउपति ग छाकी पछि अपग्रेड दिपिला अथेन सर्वाइभ याकै मलाई पछि चाहिँ नि जुल आउँछ नि 1 लाख मोर सामान मेपति थैपति हिसाबमा या त एक दिन या फै मु एबिला खतमै जी एमो लागि वो पति अले एमो लागि ओले एमको चाहिँ ठाउँले अथवा 3 महिना चाहिँ जाम मरुबलेला एबि अथेन नेट मगालन छु न हाल वो चाहिँ नि खसेरी पछि व्यक्ति चाहिँ फुल्टा ओ झन् त्यो मरुबले ल मर्तै जुला तर वो मतिया चाहिँ अब शॉर्ट भिजन जुला छ कि आए नेट मगाछ वो चाहिँ लिबाइ फ्युचर बिजाया मफुपति खजुला ओ एजुली चाहिँ उडा समाज फिटक थिम त ताजेतिया मला थिम त ग्वालिया मला अगेना ग्वालिया हले अतिर चाहिँ ज्वातिया ग्वालिया ख चिस उडा समाज इन्स्योरेन्स जन बिल टाइमले जुपति खमोक्ट अन वो फोकटे वो पति सिटी वो थे जी उदया मजिला मला तर चाहिँ नि उडा समाज घेरा ग्वालिया तेले चाहिँ नि त्यो तेमाले पतसान त्यो तेबु पतसान त्यो तेबु त्यो हिसाबमा कासा ऐसा मोर सब चिस नयाँ बाजु का तेबी का याते चाहिँ 15% जको साथ तेबी वो छौ उ हिसाबमा ऊपरी ग्रुपले फोकस या लागि वो ख दोस्रो चाहिँ जराले ओनरशिप त माल्ने छ उडा समाज खाली खयाको लागि जेको लागि पिला मिला मजल दिए मलाई वो समाजले चोपी मनुष्यलाई वे सुइदी उडा समाज सेटले छ उ खाली कोर्डिनेटर या अपनी जाइर चाहिँ म कुछु के थिएन बसला लाके मा जसो न एजिया चाहिँ ओनरशिप लागि चाहिँ उडा समाज 15% तौ ख अब सिन चेकबिन मेसको सुबा देसन छना ठगु मु इ उडा स ज्याजले तै दिल इसे उडा समाज इन्स्योरेन्स न पसम्मनि जे याटिउ जे उडा सहित कनेक्टले एकको सुबा दु प्रमुजी छिटन बिगिने त एकको सुबा ठोखन चाहिँ अझ तक सक्ने उडाते त बालको ठेंगा बेसी छ गाछिटा अन्डरोडियन अरे गन्जिट न एकको सुबा एकको सुबा बिगिन थोदे नि छि उडा समाजयुक्ति कार्यक्रम ख मलाई उडा सामाजिक कार्यक्रम उडा समाजयुक्ति ज्याजो गर्ने न्यानी यङ गाइसौँ तो शिक्षा यनी यकी मति त फोक्साना चाहिँ इन्स्योरेन्स यापति अजुन लानी यान दिस जासा उडा समाज पाके मुख्य चाहिँ इन्डिभिजुअल सा यान दिस तो त्यसकै बालापति चिज ख तो बालापति देवती कोबिन लामा देवती खमखु की लाटास समस्या छिट समाधानी छौ लिचो दै बाला रिवे अटो खेल ख यको सुबा देसन जना ज्ञानेन्द्र तुलाधर वो प्रमोद बनिया जुएटा वेक अप इन कुटा वेक अप छ अटक प्रयास ने दिगदो उडाटेको बिमा यागो वेक अप इन कुटा सफल जिमा उडा समाज थयो ज्याजो उडाटेको हिट एजिटी ज्याजो न्याबले याना उन फेभर देको काम ने यसे थोइ ज्याजो स जेपी के तुलाधर न बायवनीको उजरा फलसन गुजुला हना मेगु वाले मेगु ज्याजो जना वेको पचा बिसे आइट बा सुभा जे माभा झुल्की रहेछ बढी रहेछ